mu ijoro ryakeye ku mugoroba ushyira tariki 21 z'uku kwezi kwa kabiri uyu mwaka turimo, ubwo ni ku munsi w'ejo hari tariki 20 z'uku kwezi turimo uyu mwaka w'ibihumbi 2021, nibwo hamenyekanye abakobwa 37 begukanye amahirwe yo gukomeza mu irushanwa rya Miss Rwanda 2021. Bakimara kumenyekana ku mbuga nkoranyambaga, abantu benshi bakomeje kugaragaza abo bashyigikiye ndetse n'abo baha amahirwe yo kuzegukana iri kamba. Gusa nanone ntibyagarukiye aho ngaho, kuko muri uko gushyigikira abakobwa batandukanye hari umunyamakuru ukomeye hano mu Rwanda yatangaje umukobwa ukwiye kwegukana ikamba rya Miss Rwanda 2021. Gusa niba utarakanda subscribe kuri iyi YouTube channel yacu ariyo Rio World News 250, kora subscribe aka kanya, wibuke gukanda no kunzogera kugira ngo andi makuru yose yabajyanye n'iri rushanwa rya Miss Rwanda 2021 ndetse n'andi yose atandukanye ujye uyagezwaho cyangwa se uyabona ku gihe tukiyashyiraho bitakugoye. Uyu munyamakuru watangaje umukobwa ashyigikiye ni umunyamakuru wo kuri Radio 10. Uyu munyamakuru yitwa Samu Karenzi, azwi mu kiganiro cy'imikino cyitwa Urukiko, ari naho yatangarije umukobwa abona ukwiye iri kamba rya Miss Rwanda 2021. Uyu mukobwa Samu Karenzi yatangaje ni umukobwa ukiri mutoya, umukobwa uhagarariye intara y'Iburasirazuba. Kuri ubu ngubu uyu mukobwa afite imyaka 18, akaba yararangije amashuri yisumbuye. Uwo mukobwa nta wundi ni uyu nguyu muri kureba kuri screen yanyu, umukobwa ukiri muto cyane. Amazina ye akaba yitwa Mbanda Godwin Esther, akaba ari we uyu munyamakuru yahaye amahirwe avuga ko iri kamba ari irye nta wundi barirwanira. Ibyo yabigaragarije kuri Twitter ye aho yanditse ati "Nurucabana Mbanda Godwin Esther, ikamba ntawe barirwanira." Mbega ni ukuvuga ko iri rushanwa rwose cyangwa se nibura ari urubanza rwaba ari urucabana, uyu mukobwa ari we ukwiye iri kamba, ntawe bagomba kurirwanira. Mukomeze gukanda subscribe kuri YouTube channel yacu, andi makuru agezweho azajya akugeraho buri kanya uko tubonye amakuru cyangwa se tumenye amakuru mashya arimo aravugwa hirya no hino.